Iyo nta cyizere cy'ubuzima umuntu afite, ntiyarya neza ngo yirinde indwara, ntiyazigamira ejo hazaza kuko atizeye ko afite, ntiyatinya kugira nabi kandi ntiyanatinya guhemuka. Tekereza kubaho buri munsi utazi niba uzabaho ejo. Bimwe bamwe bacira imigani bati iby'ejo bibara b'ejo, ngo n'ubundi ntawamenya. Ngo ubuzima bw'abanyagaza tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Aha ni ku ijambo ry'ubwenge by Info, njye ndi Modeste Info. Ngo haye ikaze. Kanda subscribe niba utarabikora, ukande no kukayogera kugira ngo ujye ubona notification zacu. Ibinyamakuru bikomeye ku isi n'imiryango mpuzamahanga nka United Nations, BBC News na Al Jazeera bigaragaza ko abaturage ba Gaza babura ubutabazi bw'ibanze, humanitarian crisis, aho abaturage benshi babayeho badafite amazi, amashanyarazi n'ibiryo bihagije. Ikindi ni uko n'imfashanyo igera muri Gaza ikiri nke ugereranyije n'abayikeneye. Ikindi kandi abasivili baribasiwe cyane ku buryo abana n'abagore aribo bagirwaho ingaruka cyane kimwe n'abandi banyantege nke, mu gihe inzu, amashuri n'amavuriro bikomeje gusenywa. Gaza kandi igorwa no kubona ibikoresho n'imfashanyo kubera imipaka igenzurwa cyane na Israel. Gusubiranamo kw'intambara cyangwa ubugizi bwa nabi. Abahanga bavuga ko iyi ntambara idashira kuko iterwa n'impamvu za politiki n'amateka akomeye cyane, kuko buri gitero gituma habaho ikindi bigakomeza gutyo nk'uruziga rutagira iherezo. Jenoside cyangwa kwirwanaho. Hari impaka zikomeye ku isi, aho bamwe bavuga ko ari ukwirwanaho kwa Israel, naho abandi bakavuga ko ari ihohoterwa rikabije ku baturage ba Palestina. Abandi bakarenga bakavuga ko ari jenoside ikorerwa abanyepalestina ahubwo. Dore ingaruka z'igihe kirekire. Abahanga mu mitekerereze, psychologist, bavuga ko abana bakurira mu bihe nk'ibi by'ibibazo bashobora kugira ihungabana rikomeye, uburakari ndetse n'ubwoba bw'igihe kirekire, bikaba bishobora gutuma intambara zizakomeza mu gihe kiri imbere. Dore icyo imibare igaragaza. Nubwo imibare ihinduka buri gihe, ibitangazamakuru bigaragaza ko abantu ibihumbi byinshi bapfa cyangwa bagakomereka, miliyoni z'abantu ziburaho kuba, hamwe n'abana benshi batabona amashuri. Dore ingaruka mu mibare ifatika. Nk'uko mbikesha ikinyamakuru Al Jazeera, ikinyamakuru kigaragaza ko nibura 72,000 n'abantu 267 aribo bamaze kumenyekana ko bishwe kuva intambara yatangira mu Kwakira kw'ibihumbi 2023. Abakomeretse bararenga 171,976. Muri Werurwe 2026, imibare yerekana ko hagati y'abantu 2 n'8 bapfa buri masaha 28, mu gihe abakomereka bari hagati ya 4 na 17. Hari ibihe biba bikaze cyane, urugero nko mu mpera za Kamena 2025, abantu 81 bishwe mu masaha 24 gusa. Abandi baburiwe irengero. Abantu bagera ku bihumbi 10 bakekwa ko bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu. Imitungo y'abaturage n'izindi nyubako. Duhereye nko ku mazu yo guturamo, inyubako zigera kuri 81% zose muri Gaza zarangiritse cyangwa zarasenyutse burundu. Amazu asaga 106,400 yashenywe burundu mu mwaka wa 2025 wonyine. Andi 66 ntiyakomeza guturwamo. Amashuri n'amavuriro. Amashuri menshi cyane, hagati ya 97 na 98% by'amashuri yose yarangiritse, aha menshi nka 76% yagwiriwe n'ibitero mu buryo butaziguye. Amavuriro n'ibitaro byinshi hejuru ya 84% ntibigikora cyangwa bikora nabi cyane. Ibikorwa remezo. Duhereye nko ku mihanda n'ibikorwa remezo by'ingufu n'iby'amazi, imihanda ireshya n'ibirometero 2,000 yarangiritse, imiyoboro y'amashanyarazi ireshya n'ibirometero 380 yarasenyutse, naho imiyoboro y'amazi ireshya n'ibirometero 400 yarangijwe. Bituma abaturage babona amazi ari munsi ya 5% byayo babonaga mbere.
mu bwikorezi ho igihombo kibarirwa akaba miliyari 2.5 z'amadolari. Al Jazeera kandi ivuga ko igihombo mu bukungu property damage, umuryango w'abibumbye ari wo UN wagaragaje ko kubaka Gaza bizatwara hagati ya miliyari 50 na miliyari 70 z'amadolari y'Amerika. Naho gusukura no gukuraho ibisigazwa by'amazu rubble bisaga toni miliyoni 37 kugeza kuri 50 bishobora kuzatwara imyaka 21. Ese hari icyizere cy'uko intambara izarangira cyangwa izakomeza? Gaza si inkuru y'intambara gusa, ahubwo ni inkuru y'abantu bari kuyibamo, kuko nk'uko twabibonye haruguru, uko bagirirwa nabi niko bakomeza gukurana umutima wo kwihorera, bityo igihe isi itarabasha guhagarika no gukumira abahembereye intambara bizakomeza uko. Maze namwe nimukomeze kudukurikira no kudushyigikira, dukomeze tubagezeho ibyiza. Ndi Modeste Info, ibihe byiza.